دم باش بینارن کانال گادینام به خوشحالین اموهین گشنیات ایک با پیشکش کردن خلق کانی برنامه کدو ورزش ناجی امن نوا بازار دو که داینو به چایخانه میدان کدبیته ایک شکوانترین چایخانه آرزگاه دو که برنامه می بجارل سر کار چایچکیه جبر کو کاری بی گله که زحمت و گله کات نوچون دایا ام دی بود یار که این کو کاری بی چند لبینه ورزشی دانه ناجی کاج میوان گلمه کاج میوان تو خیراتی سر چواب سپاس خیراتن کاج میوان اول چند سالت وی کاری کی خدي أبد 16 سال الفيريا وبالي بيقف كل ده جيدي 10 سال 7 سال أبد 23 سال 23 سالت وی کاری کی بیشتر جیده کم. چنده 35 35 عمل دیرش بی انشالله قال هوا کاج میوان تو چدم تیا سر کاری تو چدم چی عمله هشتي بو هشتي هشته با هشته 12 13 ساعات هشتا بناها هشت بو هشتا نها بو هشتا 12 13 ساعات روزانه روزانه تا چدم بهم ودانی هنه شو روزه لما دا شو لما هو صد خازد بارا بترش بيرفيا نوكي شو اللي دكاندار كيا شيت بين اخو بدت بله. عملت خدمته هوالا ودكاندار ده يعني تنشي بين بدن منينا بله يعني طلبي هابيت نبيت تو هريش بيرفا بين بدن ما تكفي توي وقت دا وقت فروين بيت نويج بيت بين بدن ما بيا بله کاج میوان تو چه خارند خو سرکاری و بری بیا سرکاری كوك شوان ما خورن نورمال سيكه يعني نش تشتكي يبدون ونا تشتكي صناعي يعني تشتكي نورمال وكي ما سيك دكاندار هرويا کاج میوان دم تول سرکاری و چیامال جی چه خارند خوی خدي كوك شوان ما تزاني بيقف كي ما خورنت ما خورا يعني نا تشتكي وصايب يب خبصه ونا تشتكي بزحمه تشتكي بصناعيه وشو لما ام قال جهند تواصل ما هوش زادنينا يعني نديا متواصلين شبير يعني جرجا جرمه واصليون بله يعني زاد بيت تشتكي كو هبيت نبيت وكيك وطبعا ضرر جابه بله کاج میوان او دم تو و هشته با هشته کار که روزانه بله تا بهم ودان نو وان دم جمیرا دا هيا یا نه نه نينا بردوام کاره اما بردوام كاره شو اللي ما هو صد خازيت بله يعني بدك كوندارك شد بخو ساعتك مجالي بياخد بين اخو بدت باش اللي ما قال دكاندار هوالا نيوس يعني كسي بيونينينا يعني همي قبا توي حاضر بي يعني همي قبا كنت بيجن بله توی حاضر بی بوشولی هر دقیقه بله کاج میوان جلو برگ ته تایبتن یان جام هر جلکه گیت که برخو پلاو خود به فتره بیا تایبتش برشولی يعني مثلا جلکتا نلولون بید برگرمه جلکتا یه نورمال بید پلاوتا نه مثلا یه فلات بید اما اوسع مثلا چیزی که کاتو شی يعني هم چنین وقت دکانی بجنه جلکه گیب دمه تو زدونی شولی ما چیه بله کاج میوان بری هاتنا کرونا کردستان و جهان خیر بالا بیدن کاری و گل یه بگاوه جوازه بری نه قالك هالشين بجمة يعني فرقي وكاتي شيستش صادش فرقي وكاتيه شول الحمد لله بس شول كعالم ندر كبير بيالا نمايا مثلا بري بيقول مقصد من کار بصنایت لیاتیه قالك صنايت دلوقتي چاو يعني بيقول كي مثلا سفريه اما دي شيخ تيجي دي بيداني ودي زفري خلاص بس بري بيقول كي بيالي با هر بيالي بينا بشو هر ساعتك تعقيم كا بيالي تخوخر كا يعني قالك بزحمت بو اجتهاد نوي كورونا يعني شو الجنينه وهو السفري يعني شيستش صادش في لما يعني كيم كري يعني تشوبو كيم كري يعني كم نواصلين يعني وصلنا ما هم بس وصلنا ما شبير يعني تشتكي دنيا بله کاج میوان تو هفته دا چند روزا بهنا خوب دی هفتيك ام شولين و اك اوفا يعني مانگه که داتا دو روش بهم ودانه تمام يعني اما خود باك استما شولي خود باك بين بدانه بله ولی پس وقتی افکار هم بینین بازار دو که یه هات یه گرتن طافنين بيت فيتامين دي كم بي بتو بتوي استراحة بي بتو شبار طابع دا جسمه باشتر لبي توان تشتاد که یا نه آن هم مستمر سرکاری خود کاک شوانسانیا چه ماهاتی ام بیسیک ناقتین یا اول ماهاتی دکاندار عام بله اما امش ساعت الظنين اما بالساعات هاش وقت عزيز كي نك زستاني ام بارون نابينين بله هوفيني جام حتى نابينين بس با صد مثلا هوفيني ابا وخمه مثلا دي تشاج دربي 4 5 متر هو بيجي موضوع اكيد
وخمنينا عندي بيرا هو بينا قال وخمة نا حطوبة نا بورونا دركتن كيمن قالك متعلم تناسيجي بله کاج میوان تو دینی که کار تو که بیت جوره که ورزشی بیتن قدام ما كاك شبانا تشبيش متى قامتينا كوري وجو ورزش نوبدو اما ها وين الظالين جا كوتشو ورزش نوبدو كوتشو نکاجی ماموستای که ورزشی گل موجی ماموستای ابراهیم ماموستای کلیجا پروردن جسته و دانستن ورزشی گل میا ماموستای ابراهیم دکتر تو بخیر آتی سر چوا ببره برکت ما تو ماندی که وقت خوی بر ما گلک سپاس بوده گلک سپاس دکتر اول چند روزه که عمل گل میوانی کار کرد حسابه که عمل روزانه تینویری چوا کار کرد تیت چیتن چای بدن چای تینیدن مذاکره کاروی بیتن دلوینن ورزشی تدابن کاروی بزحمت گلک هاتنو چون تدابن تدبینی کاری جوره که ورزشه هم دست بگت رتون بزنیتون که ورزش چیه بله و ورزشون چیه بله البته داد میوان جوره که ورزشی کردن یعنی نه ورزشه نه جوره که جوره که بله چون با ورزش وجه خیلی ورزشی نکن بله اکید تو مثلا دست بگت ساعت که ساعت میگفت شده آن ایگوی دیگه بس داد میوان دیگه احتمالیت هایی وجه 10 ساعت حتی 11 ساعت یه بردوام مثلا ردشونه بله وردشون طبعا تني يا خرابه اکید ليش تبتني يا خرابه شو بقولشي خود بيجي ما الاكسجين قال لك وين بله بس كده نحيا بالاكسجين وانا موت بالاكسجين يعني الاكسجين جينا عم بتبني لكن ما رجعك ما زون اكسجين ما فور دمري هكا جيتين بيتن ها خرابه بله زوج بال هندي يويجي بدات التطورات الفرحات الكتات شو بياخذها شباب بيتن وجد 10 ساعات ما يوصل البيت وش جزبال هندي يعني جورك يا ورزش يعني ما ورزش بله کاج میوانی دیار کرد دکتر تو روژه دا چه به ودانی نه بید دم وقت دکاندار خار نگید خون 20 دقیقه بیان آن حتی نیم ساعت وی دمی بهنا خوب داد و گفتید بجید من به ودانی نه بارتر شوله هاپ نچونه البته مدت اشتكي بيش ما تطمئن تو تاخذ شيرت هاي شيرت شيوا بس هاي باقي مثلا ايش هو شيوا كده روسيا هر توكا كسر بله روجونا تقريبا هر ساعتين ساعتين في روسيا بله هر ساعتين بستيا هر ساعتين بيجي شيء بينا بس لا دريش كنا جلديري مدام هر ساعات او دي روسيا لكن روسيا نوي يوم مرجبي دکتر گفتی اش هشتیم بو هشته يوم مرجبي يعني شو يعني اولا قد می‌بود که روزانه روسیه کشالش خو به دابش کسی حد یک ساله یعنی شما بیتن کشالی سرده که بیتن چای بکته و یعنی بیتن او من کشالی سرده پیاده بله هر واسه سری بلند بیتن بلند بیستایی بله ملتی بنفسك نزم بل قال ايش صار وشي دانا واسطه شو هكا مو هلو يسدي واسطه اکید هاكو تراوسيتن تبتن شكوندن تجاهد لشيء دو نبي شكو هاش كون ذاك هذا تأثير جهاد تأثير جهاد زجبار عندك لأنه عندك مجموعة هاي كده قبل نظام دام خالدين مدام شولاني خاصة 10 ساعات وجه بيتو بشي ما بسا کاج میوان ادازیت شبیه چی که ما گفتی به ودانی نه میوان چه بکرد دا موصول کردی آنکو عضلات تی هر حزب خوب بگیرن بشد روزانه کار بکردن اگر ببره اگر دانست بده اگر یک مان دیگر ایواری نشد کار بکردن چه بکردن ده باشتر بیتن يا باش أوا من احتمالتين 24 ساعة ما تمشي تنها فترة حتى جيتها بله أو فترة مثلا شو نبيته فترة نيجو ما قلتي
تشيك يا كيما تشيت الفيري برينتا خوري برينتا خوري بس ليش ناكل شوا أو جوب ماتش تفضل بقول بقول كتر جحينا مع كوريش لا خوري دم بقول خدار خيتنا دبا بكن تخبت بله سريع كان يا إيش تو ياكلتا لا الفيري تبدن تقريبا بيهمش تو هاكو برينتا خوري إيش تو يا روز بكن ساكت تلاقونا خوجي بلا مشكلة هنا بس ساكت لكن بوش سريري ناتشان بكن ده تأثير هناك تشوفوا يتيتو شيتن خاصة شو نوي مواقع كده تأثيرات بالدورة بتشتكي بالدورة بتشتكي حتى الدنيا جزء هنده تبتن أو بريتخوري هنده جورا مثلا خاصة ورزة هابينة ورزة هابينة خوش مثلا نيجوا هميش نمالت خو أو شيء البدء فتلك بقيلولة يا شوية كيني ساعات كي خدريش كتن بله سبده كشان شو كده حتى وقتي الجوله تبي تشتي أول ساعتين ولا ساعتين لساعة كده الجوله كوديش تي بري لها طبعا ما وين نيفرو حتى يبغى حتى ما دكتور غير بسيارة قاعد تر بله دمين نيفرو نبيجا نيفرو يا وإيفارياجي قاعد ميباند وهرد دمادا نبيجي بكت هنا خبدا تنامني دي بتا راحتك بوي ترشد كارجا بله رفرشة خاصة نبيج جالك تمارين رياضية حركات رياضية اللي بينا ورزشية كده هاي بله أشياء بفترة كورفش كتابة جوله كنت طبعا ديش دست مش شو كني دفعي ده كان ديش أريد تندسحكي قصدي خبرة بعد كده يعني نبيجي يسالكيها تشوله يعني ده بيتا فوردرا جوي وجوله كده جامعة كده نشاط خوب زبيتا بله دكتور ميبان چه خارم بخود بوي باشتره يجل فيري طبعا وانا تدور زتين تهو بين زمستان تاعي بله تي بله. هابينه بتندك نوع زادي فوتن زمستان تاعي تندك نوع زادي مثلا هابينه برافتت بتن او جبلي يكون مثلا زادي بتن او جالك سوائل ام دجنه تشترون تشترون بيش تشوفوا شربت اوفا او جالك هزي صافيه بله. هزي صافيه الجيل تبتن جون بخوتن وكدي نيفروجي بنوزو كيف فوتن بس كو يعني همي تشرب مقدار همي تشرب مقدار بله بس ياباش أوا أو مادام كتو شيتن جالك مثل أو جالك شتكون بخوتن بمشيتن سكال استل لشق دكتور اتشدن واجبك مثلا دانا کی گلک سرگ ناخد کده دو ای بخو مثلا بله. باشتر نابیتن بله اگر كتا دو سه چهار دوی هشت شتر من بگوه وكلين إذا نكرن يعني شلون بتهم واجبك خوي تخو چگو گلک خانه خوشی ده نشه شل که نشي شنو معدات ميتا بشول شول كتا خين نقعد بعد هندي بعدين دي وصلت ده في بيدوري بله زبال هندي هلا والله حكى بشيء تنس بدل تشتكي بكتن ساعات دوفر تشتكي بكتن يعني توزيع كتن بوي شتن دكتور بسیارک بله شولما پاراپتر درج کن ايه اه وده درجة اه طبعا انتو تقرا تيوشي بله درج احتمالتين نوعا ما جهات بتا بيجاك بتا مشكلة كشيء أو شيء كشيء بس الجهل عندي ما دمت 10 ساعات طول الدنيا جاي أو نبي مشكلة مثلا يعني درج خطوجة شارجر ساكن مثلا خود ما دکتر چی بهش مت سیج صدایی که هر پروژه سیج صدایی که هر بود درج کویا سیج صدایی که درج عام وقت تربية رياضية عم درج فديني وقت تمرينك هذا بوفير يعني استعمار الكلية بله يعني أوجه خرابينا بوتا هكذا تبقى خرابينا بس بو همي تجين بوتا المقدار شنكو تو نوار زجبوني يوتا هي دي شنكو ده ساعة كم دي ساعة تبتن خطو داش كسر كيجي استعجال هناك ده خو هذا ده خو ولا خوري يعني دلوقتي إجهاد نبي شنكو احتمالتين اشتي مثلا تحصل لك دي ودي عمل دور دي preparation هاتو شو متى دي احتمالتين تنشي بقى احتمالتين اشتياكو مصري قلت لك نهبا مجي سيزداد شهادة هزار خطوات شتا بله احتمالتين حتى ده صار دي ممكن صار دي تنشي حفظات شي شكو عملي تأثير لها عينا بله بله بس هندي هم حافظات كده بيقولوا ده بشيء بردوامي سر بشوي كده وناش بيتيجي هكذا بيقولوا تو برادير شو لخو قال هر شو هر بكم داره که میگم برهمی اوکی
توش خلاص صحت لي توش خرج شكل موتي شو كنت تيجي هم عادس بده تبع يا روسيا وتظني روسيا تلي حاسي فيش كان مفاصلات فيش كان باشه زفروكا خينه ناشول كاتن هنوسا عميل هنوسا درست ناشول كاتن ده قلایی دفی پیدا بیتن کلوس دفی پیدا بیتن بس یاتا نه یاتا الجال اول شو الاخرى مش هنيا شكل جسمات حركه نسبت للبدين دکتر ما کار ما گلو کاج میوانیه ولی تا بحث دکاندارا کرد شی آموزگاریه که آن رنمایه که بوان دکاندارا آن بوان کسین کار نگن و اگه میوانی باطل بن او چه بکن بوا باش تره ودي باش او بلوبي ام سيكودوك ام اودينا مشهوري تقريبا سيكودوك 9 ساعات يوظفت بله يعني ورقت ما ياكل خاو اجا هاجر هوت مثلا بلوبي ديري 2 ساعات هاش بس شو بخو وبش يجي تو ايفوري بشكل يعني ايفوري كوبشي قدام شيما تشي ورزشك يبكي افاستيونو تو وشلون حميد ورزش تعويض بيته بس مع الاسف المبدا دخلنا ساعه جوزات هنا ديلي فيش ساعه جوزات ده زودا كان لو فوتن فيش هندي ديريتا ما بعرف شو عندي شيء الحمد لله بقدر يجي حميد موبايل وحميد افاصيل خفي هنا دائما يشتري تشتكي آنچنا کاب یادر نخوار نارگیلا و لا ابشر اجته بله دکتر کاج میوان شبه دا چه بکرد روی باشتر دا فشید رجا باشتر در بردوامی بده تا کاری خو يا باش اوقات ميفون شو ورزشون نكبشه نکردم نكبشه شو بوشي وقت ميفون استدي همي اكيد يا خواصنا بله جسمي لي كيفات اخويا وايدتي بله شاف ما يوش شو لا شاف يوم التحية شوف الموصول كيف لا شيء شاف شبيه رب العالمين وصل شيء كذا بنبع بله بنبي او شتا مال شي باخذ فتن خد ريش كابتن ريش ماكل جون بلا خمجي كابتن انا عادتي مهنيه يعني او مدام سفدت تاع شو يزي بلا خد شيء بالوقت من ساعات يوصل بلا دوز يعني اجهاد نكتن درجه پشت بهتن تاثیر نكتن چون افشول احتمالات مصدر رزقيه بله چجار نشتن تریتا جزبر هند تبتن او چون خود تا صحت خو بعد دوام بتنساش سر کاری خو دکتر کاج میوان چند دمجمه را بمدید باشتره یا باشه و هشت دمجمه هشتا هشتا چون ماندی بونوی گلکه ماندی بونوی گلکه شش دمجمه را کمتر نبیتن دكتور لا شيء مقطعي كرتون واجد حتی فشید رجا باشتر بردوامی بده تعويضه شكون رجع بوشت استراحة لينا هذه استراحة لينا رجع بوشت نفس الشيء بله 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 دكتور او يعني الشيء جماعة اسبوعي روجك دوا من هاي فيت من قالتش بتتشن اسبوعي لان بجمع تهارو بس مش تشن يعني تطلعين يا خويا ومرتاح بيت ونوعي شوي لا يعني هم هار شولي ده إيه. بس مثلا تدي تسير روجك وش مامول از طبيعي ما نورمال إيه. بيت بوجسي تشوري تدي توشي خير يعني بتحسيم كوبيت من قالتش يعني تطلع حسي مثلا تطلع رجع بتر لا شولي من هار نورمال يعني هار شولي من هارو يعني بس جنوب خورن تشوف رجع مثلا خورن عندنا أنجي خورن خاصة ما فيش تأثير هاي ويا دكتور خدم وسيكن هافول انت دي مثلا خدم شي تشتكي قليب شي تشتكي مثلا شو زحمتها شو زحمتها تبجي سداش كسر كذا احتمالتين او رجعت تصير كذي طاقتها مناعية جسمي مناعته يرجع بوشة بس احتمالتين عندك رجع مثلا كاسيبك وخفيف ولا تشتكي او ديرتها تبي لا حسين رشتها زعيد جدا برام بني أبي بندي احتمالتين أكتر إيشن شو كتر إيشن بله إيه دکتر میوان دمکاری داد چه جلی کرده بر خود چه پلا بگا چاپ کرده بر خود باشتره بوی ها بگو به شرکت کوک میوانی گلک پایین تنگل پایین يعني هاي بگو به کوک میوان اگه تبیلی بیچه شرکت فرح کتر برخو مثلا تو بیچه فرح بله ده مرتاحتر بیت مكشور وكدي وك بيرابط أو هر شيء بيرابطه ورزشي بيتن بلوكه بس بيرابط عبد كعب بيرابط شيء بيرابط لا شو كأوت كلام
بس دكتور عندك الطبي جيت هين يا طبيعي عايز بحسيوات يعني شر رياضي بيكون شر انا ابت قلت كعب كذا بيجن هذاك بيجن طبين او شيء خراب التلفزيون او دائما يوم بلندا بلغه بلن احتمالات تاثير برضه بشتكي بجمو بيقول الحمد لله هني طلبت معي اول على فلوت فلوت تاثير بشتنا كان وبالعكس كنت مرتاح جدا بله دكتور كاج ميفاني بحث كده قلتي تهيفدا من بس دروش بهم ودانت هاي دو عيني وكي هم بينين سيكا دو كي يا جرتيا بيغا هات يا جرتن كاج ميفان احتوى نابينيتن بيت فيتامين دي ويه كم بيت وعبد بيت ضرر بكاتن كاج ميفان چه بكات واحد دو روجت بهم ودان هذا خوش بسيار بود چونکه نجی سعی کرده رو گرفتیه طبعا فيتامين دي ضروري ابو هر بشر فيتامين دي يك وجدها شبه وجدها بل نمع انه وسط دوس بقى هيك مش بعد جدا الشيء تعويس كذا مثلا الشيء او رجال استراحة حبيتا الشيطان وبدأت حطابه هكا رجال دي الفيتامينات دافئة كيف بتن الشيطان شاكت هاي حبت هاي الشيطان صار سنة فوق كذا يعني ما بتأوري شكل مزن بس والله هيك حطوه هريتن باشا بس كان نبيجي ما معناه دكتور نيفون قال تجبت أنا صفيت مزن فيتامين دي نوري دكتور توار دو بهم ودان و دو عینیا دا يعني میوان چه فیتامین دی خوب هستر لیب کردن وده حدا كيف نوی که روزانه فناشي دوس بقى تبقى رجع كده مثلا بس باشا يعني كما تهين بخو رجع كوكي مواد بيتن تو فايدة بكتن أو دي بكتن بو روزانه وكي دي مش مدة جوا كام هني بشي بحثت كوكاين بدا كي تهني فيتامين دي ما يكينا اگر چنه نمط حياتنا ما يخلط جون ما يخلط نور اللي حطبه ما هي النمط هم جيت الرافين شبه عندها تشيش ما دبي جدا الرفع عصبي جدا بذاك اللي كان فيتامين دي رجعيه كده بله بعد تچه الرمایه که بوان کتاب فیتامین دی و دیم کم يعني مرام مجبی برنامه او که خلق و شرکت خلق لشوای ساخلان بیتن ما بحث فيتامين دي كر خلق ما چپ کردن دا فيتامين دي و باش بیتن خدای که موجود در بدايات يتبطن عن سيستم حياة الجونا فوق بدر يعني ناشي بتن أمين السيرفيس سيستمي تساعد يوزع به مينات كندا أجد مينات مولدا وحتى إيفولي وكندا كذي نعم بدن عن سيستمي دوري عن زيادة بيشتغل رجال عنده ورزش بتا وقتناك ماجي أديكش جانا مولي بدن تو هاي ورزش بكي عينينا بقولي الدنيا خري هر کسی که هدیت میگه چنا وجود 20 ساعت تخصیص کردن بس ولا بتشون يعني هكذا بيقول أفضل كون دار خير أم هني بيجا بدأت الآن وقت كيف تعرفون كي أي وقت أم يعني أقل تشت أم بلا بشي شو ولا شو جونا كش رياضة وردش يا بله دكتور جگاره کارت کردن سر لشکاک میوانی کرد آن کسی که وی کاری کرد آن کسی که کاری که مازن بکردن خرابیابی چه و ما دیار کرد جگاره خوب یا خرابه طیبتی با ورزشوان آجی خاصة با ورزشوان مثلا دیری کاک میوان نه قهرمانه که مثلا عمده کاک میوانی که نه قهرمانه که بطوله که آن بود قهرمانیه که کاک میوان هنوزم کشگارت کشید آن نکشید دكتور ما فيها مشكلة قدي هاي بس از تمام كم يعني الفيلم يعني هكذا شيء نكشيت جرب وشة بس هكذا كشي جيب لا بريجا كم عدد كشيت شكو صنيع كوك ميفون نشتي دكتور أنا بقولتها احتمالتين هكذا كشي جيب جالك أو هنوسيت كتر احتمالتين دات كبيرة احتمالتين تأثير وصل شيفان هم اللي نكر بله دكتور أس بجورنا كشم أخوش بس جرت ودي شمامول مثلا أو كشك من هيدا بيشتمن أبا بوكيتا هو تامول بوكيتا جيجورو هو تامول من روج خير مدفيره و وجيجور كيش دفيره يعني والمتت بينو جيجورو قلش متت راست أظني أخوش بقوله شو لك كنت ميفاني يعني يا وصل هاشك جيجوريت كيش ماشي
چون جودا کجا جودا یه تیچوی بعد کردن جوری دیگه کشید بله یا که تجربه کشید که سه جوری کشید کات می‌بینی جوری بیتن هست که کات می‌بینی جوری گرانی کشید آن دیگر خیلی بیشتر کرده بجا بود جوری کشید احتمالاً هنوز مشکل نبیتن بله. پس bu aracılara ne keşfettin? Seni de kendi fark keşfettin. Abi خرابه. abi خرابه. دکتر مردمای بسیاره هی آموزگاری کتا یا گشتی نبو کاج میبایندنی گشتی با خلکی چپ کرد دا ساخلم یا لشویا باش بیتن چه ورزش بکرد برگری آلشی یا باش میده. برگری آلشی یا هزگی گلک جارا دبینی از بیشتی از چما حالا کالش دوانیه رانا اگه بشه نه چه یا خرابه چه آموزگاری هنه با خلکی چه ورزش بکرد چه بکرد دا شن بدان یبدن جیان لشک ساخلم خدا آقا بگه بوده که ام هری سیستمی داده که این ایک یادویه بد هم بجین ورزش خوش ورزش یعنی به ورزش چه خاصة افتایبتی بگه ابتای پرونی آدم کفتی یعنی چه گفت لشتا برگریوی یا حزبیتن ابد نترسه هذا احتمال هذا سيل تناكت بل حكتا سيستم جيون خو نگوری ما سری سیستمی ده ايش بتقدر كذا ده حسينا شتا صاص بيتن ده موصول ازام كين بيتن جهت لشتا جهت لشتا ده تسياتو مازن ده كده جزبار هندل يو قنج او ام هني روزه چنه بیف ساعت استیاب می‌دهد اگه ام چنه که این تبت هم رفت شد الحمدلله بگویم یعنی نه دو که فرق لینه بله فرق تای تو چه کمی چنه که باکو پیغمبری آورد که باکو یا ورزشی او تو چه چنه بیف ساعت که رفت هر رفت چنه که بچه باش بیت دشه تعویضا بکنم خودی اگه تو تنی نخواره دشه تعویضا خود نشون افراد هز ده قرابو بودن مجتمع واجد علده که باش نحدی بله البرم دینا دمای که برنامه خود میوان گلک سپاس بوده که تبریکل گلمه بوی خیرات سر چوا هر سال گلک سپاس بوده دکتر که تبریکل دم خدای ما که گلمه حاضر بوی خوشحال بودم که اشیاء را حاضر گلک ممنون ان شاء الله هر سکتی میکنه گلک سپاس بله بینر اینجا بریم برنامه خود دمایی بینیم هم سپاسیا پیشنگاه آریا جلو برگن ورزشی که جلو برگن ورزشی با استاف برنامه برهف کردیم و هر وسا پیشنگاه دو اکسپورت دانانا لوگا سر دریسن استاف برنامه هر وسا سپاسی با هولا لجدوانی یا لونار سنتر که درگاه هولا خوب مده کردیم و انجام دانا چند راه ناران ویره و هر وسا سپاس با خارنگه آراس او کلیده تا خیرازال در جاب قاضی محمد بله بینر اینجا هم به برنامه خود نوا بازار دوی که دمای کنین برام بر چایخانه میدان حتی برنامه که دی و کدکادی هر مینه شد و وقتوار